Emrika batu ne ira to pasa. Papa plus Papa Arasmian to pasa. Keluarga ne Indra to pasa. Nenek Datu Tagari Rantepau. Bisa itu. Pakai ditindih saja tuh arti. Papa Warda Tempo. Nek Niel Ariam Batina Puang Sorura Jakarta. Mama Israel Tampo. Puang Lembang Bulu Rendanan. Puang Laso Berti Manguntan. Makale Lola Makale Nenek Sepa Pangrorian JT Siri Lemo. Papa Kanor Lemo JT Siri Lemo. Papa Pipi Jakarta. Papa Esa Jakarta. Papa Mary Lemo. Victor Tandi Payu Parantean Tebong Wolo. EP Tandi Nek Kasih Marinding. Papa Sainal Matana. Opir Tangkelangi Marinding. Almarhum Geye Taparan batu nenekna Ipan Tambuntana Kepe. Mama Nela Marinding. Mama Nini Omarara Surabaya. Puang Laso bersaudara anak Puang Londongallo Minanga. Puang Arian Tomo Andi Lolo Papa Bua Jakarta. Puang Budiman Andi Lolo Batu Gila. Ape Pariakan Mebali Potok Mangasi. Puang Jimmy Andi Lolo Batu Gila. Puang Alfian Batu Gila. Puang Kartika Andi Lolo Batu Gila. Keluarga Papa Dante Botang. Keluarga almarhum Nek Selmi Rumbe Makale. Keluarga Mama Seki Rumbe Makale. Bati Ne Sempa Tok Sum Pak Kadundung. Bati Ne Wilsa Tok Sumba Kadundung. Ne Renta Londa Tadongkon. Ne Rahel Tete Maruang. Papa Wandi Kadundung Tok Semba. Nenek Maya Tok Semba Kadundung. No, kabar kita apa ini na? Terus ya. Masakit. Ketua Yayasan MBG. Oh. Dengan Jauh dekat-dekat. Perangkat Lembang Marinding. Emang Lombok Burake. Papa Alki Lombok Burake. Paira Tok Tete Buntu Datu. Mama Sande Tok Tete Buntu Datu. Mama Ilang Pana. Papa Pipi Pana. Keluarga almarhum Nek Aris Buntu Datu. Papa Irfan Lombok Burake. Nek Arul Dolok. Nek Dini Dolok. Nenek Naila Buasan. Papa Padil Salubarani. Yang itu tuh saluran buku lamentama dia main.
Dan juga pa lembaga adat Lembang Buntu Datu. Inde Buntu Datu. Ya mo tu la tama di umi. Iya. Yan na masaibangan na pa eh. Udah may kata mereka eh. Berarti kan Oke. Bos, oke kurang bosku. Iya warna. Mingawa amki. Oh, waktunya kita makan le. Waktunya mari kita makan teh. Wando mamingin marah sah. Hindi kamu sudah dua lagi, kami lentang ada dua. Oh, oke baik. Apa anda tuh lah mbak? antena. Antena. Iya. Oke, kandena lamba saya mikir di mana? Ate lamba. Oke lamba. Si barat. Langsung le makan nih. Mau Oke. pulang sudah. Iya. Si Milele menggarap kan lamba ini dulu ha. Apa bang apa ya? Oh lamba apa anda tuh? Oh si Kondi di kebun tuh. Suke minta dulu le. Maka piling. Wah si Kodi pa mah. Mata rimpun. Oh, apa merah tuh? Loyo tuh. Madodong nih guys. Tipe kami seri. Loyo tuh. Kehabisan tenaga mungkin. Oke baik. Rombongan kipir apa teh? Yo, tabe rombongan tahap satu welan ngayoti ngayota teli se nabobo tabe tomadonon tahap satu lan dapat sambayangan ke ibu pendeta dapat sambayang ke tabe tahap pertama. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah yang penuh kasih, Allah sumber hidup dan kehidupan setiap kami. Kami terus mensyukuri atas setiap kebaikan-Mu dan kasih-Mu yang nyata di tengah-tengah kekeluargaan di tempat ini ya Tuhan. Kiranya melalui pertemuan di tempat ini, tali kasih di dalam keluarga semakin erat ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa, Engkau juga senantiasa memberkati segenap keluarga di tempat ini, bahkan kami semua melalui kesehatan kekuatan terlebih saat ini disediakan bagi kami makanan dan air minum. Kami menyatakan syukur kepadamu ya Allah untuk segala berkat-Mu bagi setiap kami, dan kiranya melalui makanan minuman ini kami sehat, kami kuat dan mampu melanjutkan kehidupan ini terlebih rangkaian kegiatan di sini. Ya Tuhan, tolonglah kami, pimpinlah kami agar kami terus melangkah di dalam kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu. Dan inilah ungkapan syukur kami ya Allah yang akan kami bawa kepadamu melalui anak tunggal-Mu Tuhan Yesus, itulah Tuhan juru sama kami yang hidup. Amin. Yo, sampai atau di parayanta ibu pendeta
na parang. Pelima punno tirante, pempituka palingan, makamman mo na tumapasa mana marapuan mo na tumatammo. Masiri matamin kita paruninin pesaile di kambalun buah arah. Untiro langi mararang borong sang sebatara. Nasa rusulela tunanarang meruayana. Nasa rusulako babana limbang. Narang lako lelean urang. Anta sa dio na may sa inde na liyo. Rampo mengkan na itong dokumento maabakari pangaliw. Padang rongko temilam di ikale buba tulaparan. Padang tipas sarigayang tiam paleng dotilani ipaten den seleng siren. Si turula si rangki si rampun si suloangki. Tama terante kalua inde tandung kalonaran. Tontalao diung mai bu tulamban sambalim mai. Dolo ko lamban lao mai. Tontong kina turu pasak kina puang nakadonton rapak-rapak tedao tutumampata tedao dima adikan nabatara. Tarampo tamate tondo kota tutun inde pangaleon. Inde padang nale pengopindan puang atang kelembang alloy nina di gente toma abala tedong. Untung koni allo lego na inde daw puang tuturu-turu to mamma mo daw lakyan surat. Unne sungi kulla asumulena inde daw rara turo ore to matindong daw sondong bulan. La ta patum bapi tondo la ta duang ta papi. Pa leleng bunin na puang pasembang tang ditirun. Lindo batu rupan na pantara na kanatan lulembang na pangaloloan na sambak batu lalikan. Tiumba makale basse kakana. Sangal basse tangana. Mengkende ke basse adinna. Tanga di pura mula di borong-borongan ni tanda butun na tanga di kembala di tandung-tandungan ni kombatinaran. Koe naku palilingi montong basse na tan lulembang na laku tambem balatada kalapanda sambak batu lalikan. Tonna disarapai malapana lindung tonna di dongga-donggai bewaran naran tedea talam bamba dalam pekne. Tonna ditinti batunna boyolan ditinorngi padang di mengkende. Tonna dirapa kalumbaya padang landi lampio tang dan sangalak. Tonna di sibamba morante landi kamali. Na ulang kada situru. Na kadende misabunganna. Mengka puanganna puang dolo. To makaka dolo. To sangatana tengko dolo. Digente mi basse kakanna padang di makale basse tangana padang di sangala basse adinna padang di makende. Sialla kena mani si sumpak kena bulawan. Pantang ranak na ulun na saluka lua. Tenaya tandung silun na langi. Tiumba padang di tagari. Mengkarak pa padang di rantepao. Tiumba padang di kadundung. Mengkarak pa padang di tadongkon. Tiumba padang di marua. Duka pantara na kana tondok toraya.
loloan nalepongan bulan tu male mak karandang kalua tu kede mak lemba malai undaka tuntunan tuo melolorangka menta bitaruno diorongi milolorangka na tamatangana tondok disimbongi tak bitarunona tamatomang kaditarik makalimana tiumba padang di palopo tiumba padang di bone mengkara pabambana goa padang di mangkasa tondoko nenek mi tetoraya dainan todolomi telepongan bulan kabu tuan na tundaka tang mate katimbaran na tumpiang lasang katuolino buang lagi pada datung kasanganna di pegaran tetialing di pegelalik tikalani tonna dari anak-anak tampak ayang tonna kombong bingi suna kondo tarapang tonna dari patala merah si kambi kada tuan padang di goa di gente sombari goa tonna dari patala didi si taranak kada tuan padang di bone di gente mangkauri bone tonna dari patala bunga si taranak kada tuan tanalu di gente pajuri lu tonna dari patala mantan si taranak kapalodangan di gente mata sakarisang Allah mata sakaritoraya langam mima lute di polu ulelean reke mima bomba di potulang danan kada kumua totel lubot coy sedih capak galak apa pada tiga tertinggi satu kemudian empat sederajat turiang na tondo toraya malem akarandang kalua malemba malayu utama padang di Papua Lili bumi cendrawasi tonanai ondo polo mangimpulu pampang tonanai ondo api mengimpa balian tiumba aduka padang di Kalimantan lisu lembang na Borneo tiumba padang di Jakarta pali Subulawanna Indonesia talu turarana Nusantara kiku atom milau dio mai tomi kede sambali mai umbai ununuki dan nari lambe lantasiki mapulu ununuki bombang sirarian ladli kumandalan yaraka tamak lopi dao gau tamak raki dao langit tamak lembang dao salebu pasak kena puang matua rapak tutumampa yamo me patudulalan yamo me patete kalampanan rampo komitang tidur todolentek reke komitang tirumbukan ugo tae kada senga tangala dengan tulak makairi sengadin naki gua karampuan mi katong konami mintu kama malirami kiti mang matal tang poka kiran de palak ma umburang tartiseno sampak bating kimotondo panggo tonan marioku yo la susibang moto lako kita keluarga tar pulauan nate mai lindo na bulan kombai marasangki pamuntu-muntu batang kaleta pada jadi kwa dikatira-tira ibela belanda dente rarabuku naria karampuan boyo tu lata pasitammu sigiran kapuran pangan
Kita spill hos asli.
Dengan kamu disalam bab ya. Itu. Hujan. Batu ngantuk. Sekarang dia ambil kiri guys.
Okay, baik. Okay, Stanley, the wedding ceremony. Nah, it's the funeral ceremony. The highest level of funeral. Okay, bye. Now we have to having lunch. Yeah. Oh, now we having lunch with people here, and then Satu. Ya, tak berangi pa. Belan nadin patekan de maatete sising kadadian. Ya te ya apa ulupe dongan. La di pembempato situru sising kadadian na tenene puang do. Naya ke mangki kidulu korampok indete ta salu-salu ta sitandan selanasa. Iya te lama dilangan patudu. Iya te lama dilangan patudu. Ini kita itu to patudu ta salu. Iya te lama leroko garampa. Ya, tongkonan garampa. Iya te lama langan singki. Lama langan tongkonan singki. Marimbing. Ya, singki marimbing. iya bukan naombi juga lagi. Iya te lama leroko tongkonan rantai tampo. Ya, ini mau tuh kita keluarga bunga anak nina domi patudu garampa singki rantai tampo. Ini betul sunu ku ambil ekonomi patudu. Ko Hai pribadi, katabe karun kita makan. lako Let's eat. ampun kata tondok Mantap. Oke, kita makan dulu. lako to parenge toma parenta sia mintu kamu toma tuang ku masola nasang ya te kami do may patudu lama kurre sumanga kan ni belanna buto sia tu painan buto sia te may tanga melo tu nanay buto tindero toma tuang ki toma tuang tama sola nasang apa tabi ete lama abasalan na may belan na to pemanukan na to silanan na jadi din ni mani tutang si pahang-pahang hindi na masusurareng yate matete kajadian matete raran na buku laku singkat-singkat bang mo belan na ko dendo ka mo si Paulelean kakangku kepala lembah marinding kukwa ada ko pat tapi melongi sabaya tu pasangangki botong-botong senga-sengai yate nenek na tindero to matuangki tu mangulusau
Ya tu nenek na menggaronto do di sanga pong peden. Di sanga pong peden. Ya tinde batu di sanga lasok kote. Ya tinde pong peden. Si Bali atau aku tu kilalai tapi laku salurok ko bang. Ya tu bati na tinde pong peden solindo peden. Ya matu di sanga peden. So peden balese na tabe ya tu kisangan ni domai sanga biti na nenek na ni tasu tinde do tomatuang ki di sanga tele pa sanga biti na to le lako kamu kakangkus ya tomatuang ki den bay den pa sanga singa na pa khususi mo to jadi apa isi uno jadi peden so peden na balese na nenek na tinde toromay ya kusanga ganna mo to tupe salungki kumuyate uluterong kitarima matete kong peden malelangan patubo kurusumanga. Semangat baliangan nih jadi kita baliangan nih lagi pator tanduk na lagi pator tanduk na lah tabe olo malabita siman bambaria makarengita naria tanun karampan boyo na sambe talikusan kaisungan tomataka ta merasa siapa si tamu malik ra dan sidup pakaboro inde lili na lepongan tondok tarik tikuran dan na semberan mata kali diona waina pengotulak padang kanan na pengotalong batanete sigiran wailas sutung kasangan na den na siyaw pa tapo pamunto tangati peki den na siyaw pa tapo bayakat tangati lasiki tontong bangki lasituntun tua ra dan ki temay lasitan di paraya pamakambam mani katang palambiran ki manak marapuan ni mani katang maupuran ki laki kuah batang di kali tamo lampasi inan ni inan na tondon to batang tamo lampasi kalau kadawang na tak kalau inatang salah kalau tabori inatang salah bori pako dolo duka dia mau itu laki kuah kombain na batu sitengkan ni mengite mai sangarara tadako kita bang melampasi inan ni inan na ia mau tu tomangka dipilih langsa topura ditonok buah matasak ulembangan lili na padang di Mengkendet Bapak Camat Mengkendet si Solamintu stapna kita lepa Bapak Camat Mengkendet Solamintu stapna mempatulako Bapak Theophilus lampatarro ki katongkonanta do PIP sitaruna
keluarga Ambe Naria, keluarga Ambe Naria Rantigalang mempatula komuna lulako 97 kasera, keluarga Nenek Taslim, keluarga Nenek Taslim Tok Pasa mempatula komuna lulako 97 kasera, jemaah masjid Baibul Kasim, jemaat masjid Baibul Kasim Karim Buntu Datu mempatula komuna tulako 97 kasera, Mak Rita batu sia nenek Ira Topasa mempatula komuna tulako 97 kasera, Bapak Raslim siapa Pak Raslim sambai imai Topasa mempatula ko puang silit lulako 40 kasera salako 55, keluarga Nenek Hendra Topasa mempatula komuna lulako ki 97 salako 10 kasera, sia Nenek Datu daya mai Tagari Rantepao mempatula ko puang Arthur lulako ki lantangna puang Arthur, Bapak Ana Warda Tampo mempatula ko puang Arthur lulako 56 salako 62, sia Nenek Niel Ariang mempatula ko sia Nenek Ronald lulako 66 kasera, Batina puang Sokrura Jakarta mempatula ko puang Molen lulako 5 salako karua, Mak Yisrael Tampo mempatula ko Mama Amarko lulako 72 kasera, puang Lembang Diong Mai Bulo Randanan yo tabe ki pakalolopi yamatu Bapak Camat Mengkendek Solamintu Stapna, Bapak Camat Mengkendek Solamintu Stapna domai getengan mempatula ko puang atu lama doko kido PIP Sitaruna puang Lembang Bulorandanan rampo metua lurako 30 misa salako 32, puang Laso berti Mangontan Lola Makale mempatula ko Mama Lai Meli lulako karwa plonan tallo, Nenek Sepa Pangrorean mempatula ko puang Tabak lulako kasera salako 90, JT Siri Bapak JT Siri domai Lemo Marindi rampo mak rendenan tedongo mak tokonan laki mempatula ko puang Tabak lulako kasera salako 90, Sitaruna Papak Nakanor Lemo Marinding mempatula ko puang Tabak lulako kasera salako 96, Bapak JT Siri Lemo Marinding mempatula ko puang Tabak lulako kasera salako 96, Bapak Ana Pipi Jakarta mempatula ko puang Tabak lulako ki lantang na puang Tabak, Papa Ega Jakarta mempatula ko Mama Ana Marco lulako 72 salako 76, Papa Mary mempatula ko puang Tabak lulako kasera salako 96, Victor Tandi Payuk Parantean Batu Tetong mempatula ko Niko Banga Padang lulako 72 salako 70 kasera, GP Tandi Batu sia Nenek Kasih Marinding mempatula ko puang Tabak lulako kasera salako 96, Papa Ana Sainal Makassar mempatula ko puang Silit lulako 40 kasera salako 55, Sitaruna Opir Tangkelangi Marinding mempatula ko
Puang Budi Batara batu papa manet lulako 56 selako 62 sitaruna keluarga almarhum Geye Taparan, keluarga almarhum Geye Taparan batu sianene Ipan Tambun Tanah Kepe Rampo Metua lulako ki Inan Tometua O Padasan Andi Lolo, O Padasan Andi Lolo Palu yo kita keluarga tuh rampung baite dako patah rampung rorongan itu umpana kuatu pempatuan nah tak ada jelas yo sitarona mama Nela siapa mama Nela marinding mempatulah ko keluarga almarhum Yebe Batara lulako inanna keluarga almarhum Yebe Batara mama Nini batu Omarara Surabaya mempatulah ko keluarga almarhum Yebe Batara lulako damro 2 salako damro apa puang laso bersaudara anak puang Londongallo Minanga puang laso bersaudara anak puang Londongallo Minanga nempatulah ko mama Alai batu mama Mary lulako karwa prona salako karwa pronan talu puang Ariantomo Andi Lolo puang Ariantomo Andi Lolo batu siapa pak nabua diomai Jakarta mempatulah ko mama Alai batu mama Meli lulako karwa plona saya lako karwa plonan talu puang Budiman Andi Lolo puang Budiman Andi Lolo batu kila mempatulah ko mama Alai batu Meri lulako karwa plona saya lako karwa plonan talu ape pariakan me Bali potok mengasih mempatulah ko mama nakiki lulako 66 talu saya lako 66 kasera puang Jimmy Andi Lolo puang Jimmy Andi Lolo batu kila mempatulah ko mama Alai batu mama Mary lulako karwa plona saya lako karwa plonan talu puang Alpian batu kila mempatulah ko mama Nalai batu mama Mary lulako karwa plona saya lako karwa plonan talu puang Kartika Andi Lolo puang Kartika Andi Lolo batu kila mempatulah ko mama Alai batu mama Mary lulako lantangna lulako ki karwa plona salako karwa plonan talu keluarga Papa Dante Botang mempatulah ko mama Kiki lulako 60 talu 60 kasera keluarga almarhum Nenek Selmi keluarga almarhum Nenek Selmi Rumbe Makale mempatulah ko mama Kiki lulako 60 talu 60 kasera keluarga mama Seki keluarga mama Naseki Rumbe Makale mempatulah ko mama Kiki lulako 60 talu 60 kasera bati ine sempa to sumpa kadundung mempatulah ko Niko batu papa nabayu lulako 77 salako 70 kasera sitaruna bati ine Wilsa bati isanene na Wilsa daya maito semba kadundung mempatulah ko Niko batu papa nabayu lulako ki 77 salako 70 kasera siane renta londa tadongkon mempatulah ko Niko batu papa nabayu lulako 77 salako 70 kasera ne Rahel siane ne Rahel tete maruang mempatulah ko Niko batu papa nabayu lulako ki 77 salako 70 kasera papa Nawandi kadundung to semba mempatulah ko puang Niko batu papa nabayu lulako 77 salako 70 kasera sitaruna Nenek Maya siane Maya to semba kadundung mempatulah ko puang Niko batu papa nabayu lulako 70 kasera Ketua Yayasan MBG dengan ramempatulah ko puang Niko batu papa nabayu lulako 77 kasera perangkat Lembang Marinding idomai Marinding
mempatu lako puang taba batu kepala lembang marindi lulako ki inanna puang taba emang lombok burake mempatu lako muna lulako 97 salako 10 kasera sitaruna papa alki lombok burake mempatu lako muna lulako 97 salako 10 kasera paira to tete buntu datu mempatu lako muna lulako 97 salako 10 kasera mama nasande to tete buntu datu mempatu lako muna lulako 97 salako 10 kasera mama ana ilang pana mempatu lako muna lulako 10 kasera saya lako 97 sitaruna papa na pipi pana mempatu lako muna lulako 97 salako 10 kasera sitaruna keluarga almarhum ne Aris buntu datu mempatu lako mintu anak tomate lulako 30 misa 32 siapa Papa Erpan papa ana Erpan lombok burake mempatu lako mintu anak tomate lulako 36 salako 40 siane arul dolo mempatu lako muna lulako 97 kasera nenek dini dolo mempatu lako muna lulako 97 kasera siane nenek naila buasan mempatu lako muna lulako 97 salako 10 kasera papa ana padil salu barani mempatu lako muna lulako 97 salako 10 kasera. Bayi yang toki lambi dio mata di kaleta pakalai tandai rakate kita rarabuku dan dimani te tangki kambio santun pa tarampo bang mo inde inang protokol ta pasi kitanan ni yo den pate iya kabit puang makasau talang sura rampo mak tangkian suruh puang makasau talang sura mempatu lako nenek na Ronald sitaru na mama na Nisa ke kesu mempatu lako sa nenek Ronald lulako inan na Ronald keluarga nenek Tela getingan mempatu lako nenek na Ronald lulako ki lantang na sa nenek Ronald Pak Lembang Pak Tengko Bapak kepala Lembang Pak Tengko mempatu lako nenek Ronald lulako ki lantang na sa nenek na Ronald sitaruna pa lembaga adat Lembang Buntu Datu mempatu lako puang sili lulako ki lemba tangayo sitaruna yo dempa sia nenek kiel sa dan tagari mempatu lako sia nenek na Ronald lulako ki lantang na nenek na Ronald pongoresi sa dan mempatu lako sia pongkiel lulako lantang na sia pongkiel pong eki sa dan mempatu lako pongkiel lulako lo lantang na pongkiel sia nenek eben mempatu lako pongkiel lulako lantang na pongkiel Aman. Mantap. Pak Rainer Okay. Makassar mempatu lako pongkiel lulako ki lantang na sia pongkiel Pak Jesling Makassar mempatu lako sia pongkiel lulako lantang na pongkiel Pongoresti Gaya Maisa dan Tagari mempatu lako pongkiel lulako ki lantang na sia pongkiel. Apa Instagramnya? Oi, Sanggala TV, Facebook. Oh Sanggala. Oh saya udah ini. Oke, ya, Sanggala TV. Saya ini.
Hah? Gabung. Oke, mantap. Nanti lihat. Ya. Sitaruna rombongan tula sadia diote babangan narante kalua. Nene Olin Jomai Palu. Dr. Kalpin Sola Rupa MTH Marindi. Dr. Siani Bombongan Rantesalu MPDK Sangala. Dr. Andus Darmin Pakam Papa Putri Rantepao. Dr. Andus Misri Karoma Papa Brian Rantepao. Keluarga Nenek Lexi Batu Payung Pakam Palopo Batu Sitando. Keluarga Pakan Palopo Batu Sitando. Keluarga Kapten Pilot Christian Bisara Jakarta. Mama Ronald Batu Omajaden Jakarta. Dr. Julianus Paunganan SSI MSI Jakarta. Siapa Pak Bilolangi Lande Kadundung. Hari suami kita. Tadi apa kamu? Ya, yang mata tu orang aku bisa dia lah sama yang mana. Ngari suami dulu aku alikot tetap aku konten lendok itu na. Sitaruna rombongan na keluarga almarhum Yunus Kadir. Lata maduka dia itu. Berapa dolar kita dulu? Cek, 1, 2. Berapa dolar dulu? Tarik terminal di pangalai bikin 6 lawan. Ya, silakan. Ya, para non lima mami. Satu protokol lagi. Nah, saya mau kuala mungkin. Tabe lagu kita salanasan. Tente tanda salura salubuku. Nah, papenotong anak kampung siya minto tumalapo hindi daw puwang unmula kadadian teulutero la di kalulangan tongkonan Rante Tampo. Ya, Rante Tampo. Ya tung palumpang batu do Rante Tampo, tongkonan Rante Tampo. Tobo si Bali Pea. Ya, tobo si Bali Pea. Nah dari itu pagi kok bisa-bisa ya. Ya tobo damai merinding. Ya dulang lalanan. Ya Pea dulang mai singanan. Ya. Jadi dari pagi kok si Bali Monto. Ya tele Monto. Pakotabe salah nak mandi punya kami ku palandi rota pagaruru. Ya tele Monto anak-anak Monto si Bali pokoknya yang may perangyan sa muda-muda pa persi pa khusus si Monto tu dilandiin na ya duka Monto na dari tu lay Monto na pobay ni Pagenggong si Bali lay Monto dari ang tawanan karuah gesong Pasireng Kikua Surumbamba nasa taruna karuah tau dari to tapi Allah kulabina yate gesong ya gesong si Bali tumpak saya salam may paken sangala na dari tahu apa dari tutandi dari patontongan dari bongga dari ladi ya dan di lagu pataru
Apa ya dia tomate tasu, dah dua nenek nami tasu. Tasu yo tadi, na yo potontongan. Le, nakang kunya pa rin. Yo, susi mo to. Tadi, may patulog ka kung pakarulog isa le. Tandi si Bali do bang na? Oh, tayo pa. Tandi si Bali do bang na? Salah. Tandi si Bali do beke, nadani Indo bang na. Indo bang na si Bali bang Padang, nadani totalu. Dari tupong Indo Kongkong, Indo Masaunay, Puang Atupang. Puang Atupang mana ni tepung ado? Kita tuh nada doy. Iya. Apa yang bang kabar? Apa ke ini? Belum dah kasih mati na sama susi. Pisan ni ke ini rokko. Potong manggau dok kilo. Nada itu siapa bondok juga. Pisan ni kawin na tama panten si Bali po alay moki nadari po akong sa limbong then bati na natin ay sabong industria sa sabong pendeta do itingan de lubang kapadang kawin na rin katampo na to na kawin na rin ko si Bali isang alay kompo nadari po ang makasaw di kente na ikapalabu alam kampo po ang makasaw. Yang menurutku di sana Makassau. Iya. Jadi yang menurutku mataru kukua iya teh kurusumang ala komintu tama arapu tandana pakaborona tiba malang ngambuk nanti tampo ko inde mo kami ta pagi apa ya. Iya. Kurusumang ah. Yang menurut. Limbong kalua korante. Tiampak selengko tandung sia-sia kinai lendu rokok la kinai berrua ketama tiroi lako tungka patah pai mata masiri mata mengkita tikam malum buah arah tasaile paruninin tatiro pun kini mararang sama pihak lagi borong sang sesebatara nasarusuk lelatunna bendan barung datuk tek dek lantang tau laki pa illo surakna pasuloan garaganna parang penggirikanna bendan molak kiarara tek dek mogorang dimani Sudah. nanai menurusau inde dawalin dona bulan nanai mentak dulu rakke inde toni pamarrena Allah bendan telo lagi te deke pasang kinan tedong bendam mo simbuang batu simbuang buangi bendan simbuang kalosi simbuang indung benda simbuang patu teedek simbuang ngampiri bendan simbuang bungli teedek simbuang kadini bendan bala kan layu teedek palang kamadao dinairu sea tinggi dukuk na tedong mak bulu ada dinayun nambo tidak masak lo mbakna bayi mak songgo bisara bendan tom bisara tu tek deke tangaran 2000 bandera sang kamo inang bayu sielena inang dodo sang kalam makna kita lenduk mata makarampuan boyo tujuh mo tamate kai sumanto mataka talala Goyang-goyang di Pelongko. Iya.
Jadi yate do garapa. Jadi to karua do. O karondi apa? Tak pulang pukada sini saya tahu karua. Nenek nanti pulang do lah pukada. Ada kalian nenek ini. Yatu nenek ini te pulang dong. Di sana Carrera. Carrera sebalik puang pali ilam itu kaluku. Nah dari tahun 5 yung garam payongan. Apa ya tuh nenek na tunanitas te puang do, na dua duka nanitas yung garam payongan. Dapat tuh tore na paipinan. So yun na tore dolo, na tore sen na pubay ni puang sinwang, rampay puang sinwang. Na dari tau talo. Dapat tuh na saraba. Na saraba sen na pubay ni Batara. Ngaris sa Banga Padang. Banga Padang saya kibay na yo tampo. Dari tu tau talo. Yatu nenek na te puang do. Yamu tu puang tumpang. Nenek na mapenduan. Yamu tu paipinan. Paipinan si bari sang kukusan na yo pangrapa. Anak dondan. Bisa natape. Saya do patengko. Do patengko dari tahu apa. Nenek na te tomate. Bisa main do beke. Do beke. Narampe tahu yo may anong patalo yo may tampo. Dari tu sa Indo Banga. Maka na pukada. Yo may tampo ni na to. Kono Indo Banga na diyan tahu talo. Dari puang tumpang mo sudah. Ani susi mo to. Hindi kung to. Kumatong konan do garam padoan. Garam siya buka garam paayongan. Hindi kung mi bago kami balikan potong konan sa lingset potong tonggonan ya. Sa rin na kahutyan kukura kurusman. Itu dulu bos yang berkata-kata. Iya. Mente kande pesiparan penganggaran kami di Tondok Yomi keluarga Lempatu lako Bapak Camat Bingkitek deh Tama Biswa pesiparan lako Bapak Camat Bingkitek. Oh, tahu na lang pakapundang. Ah. Okay, oh, everybody's back home.
we have to visit every places. Okay, bye. Oke bosku, mana balok na? Balok itu. Balok. Oh, oke. Hai, Kita minum bir sih. balok Surabaya ya? Kita minum bir sih. Iya, baloknya Surabaya itu. Baik situ foto ini. Kalian minum balok dulu. Oh, ada deh. Itu. Wah, kirain di sini baloknya ada kartonnya ya. Oke, silakan lanjut. Halo. Hai. Oke. Iya, mantap. Kita mau karaoke di mana? Ya. Di mana Mbak? Di Lantai Bawah atau di atas? Ada karaoke di bawah aja. Di lagu apa yang terus lagu apa? Tidak, yang tempatku biasa yang ke pos di mana? Iya, di mana itu di Lantai Bawah? Bisa elektronnya kita panggil dibayar. Enggak, masih. Ini tempatnya tante kita. Kalau nggak ada elektronnya kita panggil, kita bayar elektronnya biar dia mah. Bagaimana kau mau bayar elektron uang taksi Grab saja kau minta? Uang padel, uang padel. Halo. Sekali gayamu. Ada bosku. Mana Rini? Ininya handle semua. Ya kan, Mama? Oke, silakan. Ini jam 5 kita langsung Lantai Bawah, ya kan? Lah. Langsung Lantai Bawah kan dari jam 5. Hah? Jadi nenek saya perempuan anak dari untuk Halo. Woi, sudah mau? Oke, yuk sampai jumpa. Yo tadi ko kembali ke kalian dulu dengan relatif apa yo tahu bukan ada monina maka bukan ada sini jadi itu aku bagi mereka Sepakat kan anak bilang besok. makan deh
Orang ini. Oh. Masih orang betul ini. Sama kalau bagi kami nanti masih ketika sampai di sini itu. Oke, silakan nikmati. Oh, enaknya. Oke. Nanti salah masuk rumah ini. Pati nanti sum. Lamna lagi. Ya, mana itu? Ya. Ya. Tante. Oh. Ya toh. Nah, gitu banyak kan ada orang yang aku bantu dengan itu tadi. Itu lalu dia tadi. Ya. Mana buang nanti? Oh, ini mana tuh ini? Oh, iya. Ya, kalau panggil teh, dia mau sebagai negara yang namanya apa tuh? Bantu. Ya. Oke, baik. May reto ka tatapur ka. Tapuay. Ay, nani mo tap kule. Oh iya ya. Halo. Komentar apa mas? Halo mami. Apa ini gua? Ya. Oh, eta lebih nak bukan gua dengan itu apa kenal? Oh. Di sini kita tapi mendok ini. Iya. Baru datang. Terus mana? Halo. Oke. Halo semuanya. Oke guys. Halo Ompi. Hai. Teman-teman dihabisan semua. Lalu kita digit dengan tokoran sama pulau yang membuka tokoran kita pun sana tokoran Pak Pelupang. Berarti kalau kita mau sana sama biasanya mana dibagi-bagi di kan standar kalau iman masak di pulau kasih kau kemana? Yo. Siapa itu Pak? Maka itu tokoran patalon untuk makannya. Jadi kita menentai dikit-dikit tokoran Pak Pelupang. Yo. Yang mana deh? Mau lihat bagaimana lihat? Dia siapa bisa deh? Teman ada apa? Oke. Wah, nu ka pabarong ko may bunda apa? Buntu datu. Buntu datu ya. Buntu datu. Kuya silana. Iya, buntu datu. Iya. Buntunya datu. Buntunya datu. Madatu tu buntunna. Sangalat TV. Madatu buntunna, yo. Woi. Makai mana ini, weh? Rambut Aman. putih bukan berarti Rambut putih cahaya surga seperti atap seng bersinar. Tidak hujan, Iya, insya tidak Allah. hujan. Wah, itu sudah rintik-rintik Tidak. Itu sudah rintik-rintik dari atas tuh. Oh, itu cerah le, cerah. Itu urusan di atas, urusan Allah. Oke, baik. Tapi urusan apa yang urusan tak? Urusan tak sekarang mau jalan. Keluarga di sini Mak Badong aman dan terkendali. Oke, insya Allah. baik. Mantap, itulah Pak Eko. Masuk Pak Eko. Bagaimana, Indo? Sangalat TV Oke. Merah. Entah Sangalat TV oke. Oke, ya mantap. Merah. Lepi-lepi tayong dulu. Oh iya, Iya. kebayaan itu. Iya. Oh. Wah, itu Badung itu, Pak. Indo Badong.
Senyum, senyum. Iya, senyum. Hai. Iya, kelihatan gigi. Iya. Badong. Senyum. Senyum kinapayan nilata. Tak berketampo na yun na. Mabarya nga mo. Mabarya nga Pialon mo. na bakit tampo? Bakit mo tampo? Iyo, pialon na bakit tampo ba? Yaki tadi tampo itu kasi mararang kan ste. Masih gigil mo. Iya, Ayaw mo na nondo. Ada kakak. Ada kakak KKN. Foto. Halo suster-suster dari puskesmas Tampo. Ya, kita gombal-gombal dulu ibu-ibu di dapur ini. Iya. Siapa tahu kita dapat Columbus. Woi, mantap balon. Oke, segigi. Iya, mantap. Iya, ada pegawai dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik ya. Iya. Mantap. Kamu kalau butuh tega lah, mantap. Mantap. Oh, juara tidak loh. Iya, tembak kalau bos kita ya. Oh iya. So labari ini. Mana mukanya lah, Mbak? Oh, lamba oh. Oh, lamba. Sudah pergi ke makan lamba. Lamba. Oke, lamba ya. Sudah makan lamba. Sudah lamba. Oh, tadi makan apa lamba? Makan antena lamba. Oh, ya oke baik. Makasih banyak. Ya, tadi kita makan hati. Oh iya. Mantap. Sudah, jangan makan hati lah. Jangan makan hati. Ada kang? Ada kang? Oke. Ini kok bagian usut tinggi? Ya. Nah, itu deh. Oh, itu turun lagi. Oh iya iya. Oh. Pila-pila ini. Ya. Foto lagi bos gue. Ini lamba. Oh, lamba Oh. Oh, ini Kabatu. Kabatu apa? Kabatu. Senyum. Panam kande lamba. Lamba. Kata-kata hari ini. Ya, terus. Sama Ya. baru. Terus. Bawa air. Ini, lamba Ini
Linus. Ini. Weh, tahu. Oh. Halo Manel. Hai. Kawa. Yo kawa. Oh lala. Mana ga lala? Papa. Mama lala, papa lala. Emma. Oke. Oh salah. Di atas. Ya, oke. Mana? Oh, pelan-pelan ya, coba. Ini ya. Oke. Kuis. Yo, TV. Masih. Oh. Ya, ini tampo. Ya, tampo. Oh, Oke, Nona. kepala. Nona yang setel lompit. Apa tuh? Wah, basah. Ya. Wah, woi dulu. Bambu. Tabe, awas. Iya foto. RT makanan teh. Wah. RT dan TT. Ini dia. Ya, oke. Nona, mantap asisten Nona. Mantap. Nona sekarang jadi asisten, mantap mo. Pilih-pilih le. Ya. Nanti melangut tuh penonton nih guys. Mari kita dukung Adat Toraja. Ya. Oke. Baca komen dulu Nona. Ya. Oke. Lalu sang buah pandang. Panan. RT Untiso teh. Aing opo tuh lagi. RT Dola teh. Sebasar dokumenter. Iya. RT Lamong Berake teh. RT Talilembah. Oke, baik. Nasa ko katin. Itu adalah gue. Mana? Kalau saya masih bisa hanya takut kalau Lembaga Aralan Tupasa teh. menyerahkan. Lembaga Dano Mimutiso teh. Oke. Mantap. Lembaga ada alamai. Pabulongan teh. Lembaga ada sama ini pokoknya. Wah, salah. Kepala. Masih bagus Nona. Yo. Saya di dalam. Kepala. Bilang ini cantik yang paling cerewet. Oh iya, sengke. Oh ini. Halo. Biari dole pokar dari apa? Udah kasih ada pokar ini. Abe. Bapak dari Pak. Bapak layar Pak. Dabe.
kada ada makan hari ke. Wah, bahaya. Melak na saya na kada. Bos. Ayan. Tak apa kali. Pergi buntu deh. Buntu tampo. Oh iya buntu. Yang dua para kau tampo na. Iya. Oke. Pekambera sama murate. Pekambera sama midolo te. Pekambera lando sumsende te. Pekambera reke matana te. Si Mesa apa kambera Mesa dusun. Yakin dari mana ni kalau pagan apa? Wah, enggak foto. Bahaya enggak foto. Makannya lagi. Pekambera lang Tidak masak. Di salah ni nak. Hindi so. Pekambera lang mo prato. Siap. Mana? Oh iya. Woi. Ya guys. Lamba. Hai. Oh lamba. Halo Donar. Oh yo. Kongko. Ya. Terus. Ini. Kata-kata hari ini sudah meroja. Uja. Bir. Kurang bir. Iya. Tidak boleh di situ. Pemina pental, tabe maaf tak kita kebiasaan nak kasih. Tumasok ini nanti guru tumasok. Sama Latifi, tumasok ini. Hindi, mapisuak main. Lago kita solanasang kisah ngasusi matoto apa kemana lago kita kikwa semangat. Ya, kirangan ni kumua susui kabadokon sama inde lemba. Kemudian nata panagan nate to masyang pa. Susito. Lagan apa hari kaya? Dari ate mi kande na tae pa te allo masyang pa. Susito. Susi yulu pas sikolan naiki kamanarangan tae bang patasu te to masyang pa. Ya, ibu-ibu dan sebagainya. Mudah-mudahan ada solo panitia. Kalau di tempat ketua masih hari ke tarong ke masih. Makar ke panitia ni nak makam. Wah ini rantai sundung. Ini deh kita di atas. Sundung. Pendeta ya. Kita sundung.
Bara Nona na kopi. Oke, terima kasih Nona. Nah, iya, koy. Nona sudah Ino, matu Ino. Oh, Ino. Di mana kau kain Ino? Sini kau pegang lagi kamera Ino Iya. Mana kau itu Ino? Ino. Oh, Ino. Sini kau, shooting Sunting. Sudah minta Nona? Iya, Nona. Ino lagi. Kasih menjaginya saja kalau tidak ada yang saja. Yang murah. Oh, ya. Keren apa? Pakilala nila. Gusto ko mga may sa pulo ra kada to pangandan. Manira ko. Napadambay di karakawan na. Dabe. Itang bandu kayo ito. Nasa mo to, lalat lagi sudah nasa mo. Sudah pada pulang. Ya, oke. Sudah kosong, sudah pada pulang orang-orang. Woi, untung masih ada Pak Opir. Oke. Mau Pak Opir? Berkuat tuh kere balaku teh Pak Opir. Melaput-laput siarkan tuh piala lu. Ya, puji Tuhan sehat-sehat. Oke, sehat Opit aman. minum kopi dulu. Oke, ada ke kopi situ Pak Opir. Minum kopi. Iya. Minum kopi dulu toh. Kapan pulang ke sana? Ya, minggu-minggu depan Oh, lah minggu kalau depan selamat. deh. Iya. Alhamdulillah sehat-sehat. Mau ke Gerar dulu besok lagi. Iya, mau ke Gerardo besok? Iya. Oh iya. Masih padat jadwal. Masih padat, Le. Iya. Banyak sekali jadwalnya Pak Opir ini. Itu lagi ada. Weh, tebal-tebal kantong dari sana nih karena banyak sekali amplop akan terbang di sini, Le. Gitu aja, weh. Ya, Kopi kemimpin. memang kasih, terima kasih banyak. Ya. Oke. Oke, sangat latif, mantap. Mereka ini motor Di Makale, Opi. Makale. Oke, baik. Mantap, kira. Ya. Oke. Nasulah mo keluarga pura mula sudah. Nasulah mo ki. Nala. Mbak. Nanti rendot tadokin na. Iya. Lama kamu ya? Lama terek kamu. Mentu belo kamu deh. Halo. Tahu berketua ta? Habis balo. Oke, Cici Spil yang pakai topi, pakai sarung putih, baju coklat. Bandung kok. Baju coklat. Pakai sarung putih, baju coklat. Oh, alang tadi kecil tadi. Oh, iya iya. Pasukannya. Ya ini sa Purnawin sola pasukannya. Apa sungai? Pasukan khusus. Terpilih. Halo, wahai bosku. Ketemu lagi. Ketemu lagi kita Iya. di sini. Sudah di Rentedolok, ketemu lagi di sini. Iya. Di mana-mana ya. Sudah makan nano ini ya? Apa itu? Kenapa? Bale. Tinggal kepalanya. Nah kepala bagus. Oh, enak kalau itu kepala. Enak sekali kalau kepala. Iya, Le. Tidak ada tulang Le.
Tidak ada juga tulangnya, semua kepala enak. Oh begitu. Iyalah. Kepala orang, Kepala batu. kepala batu, kepala ikan. Iya. Oke, assalamualaikum. Apakah dimakan? Iya, telur. Telur lah Pak. Mana atenya? Tidak makan atenya, Kak? Di dalam perut atenya. Iya, tambah kamu ibu-ibu dari Majelis Taklim Mengkendek. Halo. Sudah makan kah ini? Sudah juga? Tinggal kepalanya kasih. Tinggal kepalanya. Kenapa tinggal kepalanya? Habis. Iya, memang katanya kepalanya itu. Wih, itu banyak bungkus-bungkusan di bawah Oh, sudah mau. Ya, oke. Sampai jumpa. Mari itu baju coklat topi putih. Oh, topi. Sarung putih, baju coklat, pakai topi. Mana dia nak? Tapi laku siulu makatia ke laku siulu tumasuli te sama pesomai. Wah, ini. Mana kah itu baju coklat? Mana kah itu baju coklat teh? Iya, tahun nisan kelantang itu. Nadenya informasi Halo. Halo, selamat sore. Oke, jalan. Penonton Sangala TV. Oke, bye. May tayo keluar kate oh hindi pa yung bisa ano ko sa hospital. Neresule. Sulit kipini. Dapat ka duko misa. Dapat ka duko mito malambog. Demo. Tayo pa. Ay, wait, tumalambog pa rin ah. Ini pinitian, tumalambog pa rin tayo tanah. Tumalambog din ah. Siapa? Siapa kamu siang? Oh, tadi. Oh. Tapi laku kita suara sang ya kirim pergi dasar dasar pasti bola nak nanti besok lagi. Jalan kaki. Oke. Woi, masih ngobrol enak. Woi, masih ngobrol dulu Mila. Besok pi lagi, masih datang juga besok tuh nenek. Hah? Ada pilusa. Oh iya. Bara kami di Toro Indo. Putra tu kasih atau? Oh Patengko. Oh Patengko. Tabi kita nariate karang pompoyo nasarakan kaisunan to matakan mito batang palambiran ng katatang maupuran ikuha baik kita bangun pasilinan ni nan pasipati Oke Pak Ketua. Tabi kita di marorong ni tanda I'm good. Dr. Yulianus Bye. Paunanan SSI MSI Diomai Jakarta.
Dr. Julianus Ponganan SSI MSI Jakarta. Mempatulah Ronald Beno Pakan Batu Papa Diana Dulakoki Lantangan Ronald Beno Pakan. Sitaruna si Mama Ronald Mama Ronald Batu Oma Jadin Jakarta. Mempatulah Ronald Pakan Lulakoki Lantangan Ronald Pakan. Nene Olin si Nene Olin Palu. Mempatulah ko Nene Olin Batu Tua Masanti. Laku Pitungkuran 2 Salako Pitungkuran 6. Dokter Kalki Solaruba MTH. Mana gambar? Dokter Ada gambar satu. Ibu ketua. Mempatulah ko Jenderal Noke Malisa. Laku Pitungkuran 5. Dokter Siani Bombong Rantesal. Ibu ketua, tanya. Dokter Siani MPDK Lakai Segala. Mempatulah ke Jenderal Noh Termalisa. Lulako ki Patangkulan 5. Siapa Pak Langit. Foto. Sampai Langit Kadundung. Mempatulah ke Bapak Nabayu. Lulako Lantang Nabayu. Dokter Andus Darmin Pakan. Dokter Andus Darmin Pakan. Batu Papa Putri. Oke, 1 2 3 lagi 1 2 3. Oke ya. Berapa? Dokter Andus Bisri Karoma. 1 2 3. Batu siapa Pak Nabuya. 1 2 Membali. 3. Oke. Mempatulah Ronald Pakan. Lulako Lantangna Ronald Pakan. Keluarga Pakan. Keluarga Pakan. Baroko Batu Sitando. Mempatulah Ronald Pakan. Lulako Lantangna Ronald Pakan. Keluarga Nenek Leksi. Keluarga Nenek Leksi. Batu Payu Pakan. Baroko Batu Sitando. Mempatulah Ronald Pakan. Lulako Lantangna Ronald Pakan. Keluarga Kapten Pilot Christian Bisara. 1 2. Keluarga Kapten Pilot Christian Bisara Jakarta. Mempatulah Ronald Pakan. Lulako Lantangna Ronald Pakan. Si Taruna keluarga almarhum Yunus Kadir. Keluarga almarhum Yunus Kadir. Mempatulah ko Puang Linda Bangga Padang. Lulangan ki PIP. Yamato tu Pak gantian anta ki Gambio Santun. Keden ni tang mararongan tabe tarampun de inam protokol. Dari lagi gua melong tabu kayu lang musuleng kararata. Tatutun lakoinan na Pak Rabuan tumangka di Sabu. Rarabu kesadiala tama yang umai keluarga almarhum Nenek Sani Tando-tando. Bu ayam kumuindo. Oh, apa lamu remi kande? Luna kana. Lo mau minta apa dong? Lek, lo mau minta apa dong? Bebu sama aku malambuk. Oh? Lain jurusan masing-masing. Oh, lain jurusan. Nah, bisa sih aku bawa barang pira nah. Oh, namanaran ke Mabadong pa. Oh, bisa ya. Bisa situ kak kumpira. Bisa ke situ kak. Ya, gua sendo biki, embara. Bagi kita lo bagi kita ku konten kamu kita. Riba kan di pelong kok ada udah. Ya, riba kan tuh di pelong kok. Nah. Oke, baik riba kan tuh di pelong kok. Riba kan nih. Oke, baik. Ya, Pak Lambung dari Buntu Datu.
Edi Lako Tupeni Orapo dikoordinir oleh Ibu Lembang Buntu Datu dan Pak Tengko. Badong Buntu Datu. Hehehe. Dompolu ko kaya? Madiba kaya dompolu lah Madiba kaya darang puto dompolu. Iya. Kalau mau kita nado ko minta koli lalanta. Oke, Bar. Assalamualaikum ko. Pulang dulu. Oke, selamat jalan. Hati-hati di jalan. Wih, bagaimana ini Ibu Guru? Oke, selamat sore Pak Cema. Konten dulu guys. Tunggu dulu. Oke, selamat sore Pak Cema. Barang kok kare bate. Baik, sehat selalu. Oke, luar biasa Pak Cama mengkendek. Ya, mantap. Sudah pernah menjadi camat Sanggala Utara. Ya, ada bersama dengan anak almarhum Puang ada di sini. Iya. Ini namanya Pungatur. Pungatur. Bersahabat dengan Pungabudi. Tapi Pungabudi tidak tahu kemana lagi di sini. Jurus daging. Oh, baik. Nomor di turun teh macam di Tengan. Oh iya. Ya. Dalam kali. Di Tengan. Ya. Oke. Jadi tugas ini apa lu mekendek? Saya tugas di Dinas Tenaga Kerja sebagai sekretaris di bawah. Oh, tenaga kerja le. Iya. Wahai. Jadi kalau mau pergi merantau ke Jepang bisa lewat situ le. Situ adik itu. Oke, mantap kalau begitu. Ya. Jadi kalau kita mau pergi merantau ya kita ada Pak Kepala Dinas. Bisa informasi. Oke, baik. Apa merelikan DTA? Aduh. Minta airnya satu, bosku. Air mineralnya satu. Habis. Oh, habis iya le. Kayak mau iya le. Iya. Habis semua stok le. Oh, masih. Itu berrombongan. Oh, sama rombongannya. Tolong dekorasi deh. Jangan besok, jangan dekorasi. Larun no batuna hula di Valentino dia anak liputan dahulu. Apa tentu pa maurus memuinde urang garakna rara makamban. Tupantan kimba diomai ba bana lembang. Mambela lalantarola laka tunduk talian. Tonta losan diomai tonta manisam balimai. Tumangi riu tahola si dan batu tapolambat.
kina toda buang rapat-rapat toka ubanan tontok meanta lalang nepatete kalambanan antaran potang titoro lentek tutuntang pirung bukan tontalan di barung-barung datu tonta ete gai sunan tomata dibuka sang ruang rinding tikilang sang sabak inan banua madok koniki diumuti balaran nampak anapan dari bolong unisung meniki umpamanda isungan makaraing tadi diumuti balaran nampak tang salah suta Tang salah bori rempoki duka untung koni allole na inde dao buang takamali totunun sungi kulla sumulena inde dao rara tang di masean nara apa buah arika duka di patumba tendi kala dia pari peong lina ia buang betambana totu mampat kena inayan tala tongan kena bateng tala kumua tangta tangga payala lamban anta sini sailalan apa minto kiduka na sambolangi naran dete tanah kalua taeki na salahuran nataranda ka pora-pora lata tulak rika langi lata manangai rika kena bempatui lenki kena sanda sini saaki talang turanan naki puang au bela-bela ranna pengala pekayuan sampak batingki si tondok Mario keluarga bilang ada may salura salbuko balang karampon tabi tak keringan kaleta ta male papangan ni kita keluarga Okay, Mina, thank you.
Ganda yung mikro. Okay, iya, tama ano pa, makatiyaw pa. Guys, ya. Karantina udah tunggu ke tanah pelambiran makaman ya tanah kamupuran jate berura dia bisa laku temina
Gua tak apa deh. Dalam beda lah bagi Rusia. Adek, weh, labang itu baru buka. Mau minum ke saja tuh. Mau keluar. Labang, nampai lah terbang bang Iru. Siapa tahu ada nomor bang Iru bang mo. Anda siapa tahu ada yang kita ambil nomornya bang Iru duka bang mo. Saya dah ada. Oh, berkilometer itu? Sebo. Oh, sa ko may lalaki mo. Sa dia mo kayo lamangir doon na. Maliseng abul iya. Ada ballo iya, dia ada seborong ada ballo. Donda lah donda. Ya oke baik-baik. Lestra mentuam pintet. Saru nala ada ki alun aja di tinggal nanti nih. Apa namanya? Masali Padang. Oke baik. Terima kasih. Selamat sore.